Anya laki din! Nakapalas ka man anasapa. Papanam. Mapanak ijay ile, adda na patig amapan ko gatangan. Anya. Ay gumatang kantong aruda na iti sidaan. Tanalakla kay Jile. Wala kay, gumatangak to iti silet ti baboy, tasi kanto ti mangluto. Adobo man. Wana. Saan kantong aruda mabayagan na? Pangaldawan tayo ti sidaan agatangam. Ang mga lumakasarak ka manin iti katsismi sa mijay. Rabiin to manin no gawid ka. Wang ka de, adda lamapan ko gatangan. Anya laki din aya. Agawid ak mailaang adagos, lakay. Anya nga timapan mo gatangan na ya. Di ka pa'y ibaga. Ay basta, makitam to no isang put ko. Oo na eh. Nalala, hanggang aruda. Pangasim ha, saan kang agbayag ijay? Urayag ti sidaan nga isang put mo. Si kamot gayam bibang. Kasla nagaduday ta pinalingkim ah. Urala lip and right tinakaigam. Sa bali pa iti akin likod. Ayun na, naggapuak man iti ilay. Napanak nagpalingke. Kan gimatang iti Louis Vuitton abag. Ay, kastaya. Ay saan na ul abibang. Adda Louis Vuitton abag na. Ayun na, anya lakit din aya. Gimatangak itibag ko a Louis Vuitton, tapno adda usar ang mapanagtrabaho. Ha? Kada kami nga agkakatrabahuan, amok asyak laeng ti makabael agumatang iti kastoy abag. Anya laki din ko na manen. Aniya, apay dasaryakin ni baklo saan da makagatang. Oho, siyak laeng ti makagatang ko naktumag. Nagalas tupay ti bagda. Nakababain ang mapandaag trabaho ng ekobag ti bagda. Makapailip. Aniya, Pudno ti bagbagak na. No saan nga ekobag? Tote bag alalakaun. Saan akas itibag ko al Louis Vuitton ko naman. Anya lakit din na yan. Gimatang ka iti bag mo. Wala kay. Isuti ko nak anapatag amapan ko gatangan ijay ilay. Anya. Gimatangak, tapno siyak man tinaidumduma ti bag na ijay trabaho. Ha? Siyak lang ti makabael agumatang iti Louis Vuitton abag. Apay, makagatang ayan ni Sarya. Nang runa day jay abak lang awan makukwartana. Ha? Anya ka rin dahil nga ibagbagam si kabebang. Puno mo ti bagbagak saan aya. Diya ka muking ka. Malagay di. Iyag mo na ita ginatang mo asidaan tamapan kulutuan. Anya laki di na ya. ay na. Nagpintas mo tanday tabag mo, bebang? Aywan Nagpintas talaga. Saan akas iti bagyo kinibak Louis. Aniya? Louis Vuitton ko naman. Panag ko na, kat syakla ang ti makabail ang makagatang iti kastoy abag dito'y trabaho tayo. Ay, si kakit dimot. Adalat tamot at makagatang. Isu na laang, tasaan nga isu ti priority. Anya lakit din ay ha? Ay basta, syakla ang ti makagatang. Kita man ti bagyo, eko bag, kaslabag ti awan trabaho na. What? Apaw! Gabulang, tanagagatang iti Louis Vuitton na bag na. Kas giant, di ba nagpangipasikat na? Wanya ron. Amo man day abebang. No apay ang masapul na pa'y nga ibaga ti kasday kanya. Nga eko bag kano ti bagta sumrok dito'y trabaho. Ah! Tiyawan ang dahin na bebang. Kung ang lamat no ka ipapanakal na bag na nga aho. Imitation tumadlang. Di lagbay na mangipaspasikat itibag na kat saan mat nga original. Iso kat ti kunak. At damot ti bag ko a Louis Vuitton kat.
Isu na laang, tasaan ko nga usaran nga umay agtrabaho. Ngam usarak to. Wan man, tao sa rekto man medje bag ko. Saan nga imitation je bag ko niya? Original day jay. Sana kasi ti bag ni Bebang nga ipampanakal na. Diyos mio. Aywan, uray di bag kumat ah. Saan nga imitation dayaan niya? Original ko naman. Don't me. Anya lagi dinaya. Saring may anak kaskas daw. Tikas yung ugali ni Biba. Tedi pa ilaang kakas dyan. Ito ugali na. Sa bagay matkit di ah. Ay, una yan ti pananguy-uyaw na itibag may kinibading no sumrok kami iti trabaho. Ay, una yan. Bayan nyo lata. Bakit? Sa bagay matkit di ah. Aguyaw lataging gat kay kaya na. Iti kaano man. Awan tinasayata. Magunob ti tao. Managuyaw iti pada na tao. Husto ka, itiray ta nga imbagam lakay. Umbakay. Isabayan nyo lang. Naguyo yan. Panawin ti makamuking kwa na. Oh. No apay mo't aya nga may nakas ti ugali ni Bebang. Uwan nga rod na. Kastagayan ti imbaga na kada kayo. Ay, oo na yun. Amok mo't lakaday asaan nga original di bag aginatang na. Kat no nakadkadlaw nga imitation. Katwan mat na. Imitation na talaga. Madlaw lat ti original kan saan. Mahilig amang ipasikat na iti usar na. Kunamla no isulag ti makabaal agumatang iti Louis Vuitton. Kat isumat nga min ti panagkita na iti bagina nana. Isulakan no ti makabaal. Akas iti nakunana kada kayo. Ay, yan niya lakit din aya. Adabag ko dita nga original ang Louis Vuitton. Ta ipakitak to man kan kwa na. Wan man na. Ipakita yo. Tapno maamuan na ti nagdumaan ti imitation kan saan. Man gumatang itibuggoong ijay tersena ni Nana Donna. Anya, mapanggalaan gumatang, nakabag ka. Anya laki din aya. Siyempre uray mapanakla gumatang, o saraklata da ito'y Louis Vuitton abag ko. Itikas na, amin ang masabat ko, makita da nga adda kasto'y abag ko. Anya, hay, natadaan sa akin din ti panunot mo, Bebang. Diyakan mo, no dapat namlaman na rita may simpa, wano kasta mo na talaga. Anya? Di ka di makadlaw. At sika lang ti kasta ti ugali na dito lugar tayo. Sika lang ti pasikat, nga awan ipaspasikat na. Anya nga awan, kat adda nga rod da ito'y Louis Vuitton abag ko. Una yun, aya. Pumanaw ka man dito isang wanak, itamot lang. Ang mga nuan niya, pa iti maraming kuking ka. Salpag, kidik. Apaw, umay ka lang gumatang iti bugong, imat mo na itabag mo Louis Vuitton. Hay, aniya laki din, Bebang. Aywan anana, kayat ko ngamin nga amin amasabat ko, kat maamwanda akabailak ti gumatang iti Louis Vuitton abag. Aniya, ay, mabit lang Kitaam da ito, Louis Vuitton abag ko, Bebang. Ikumparam di tabag mo ngay pampanakal mo. Anya? Apay, mano aya ti pinanggatang mo dita Louis Vuitton abag mo. Kwa, walo gasot, nana. Anya, walo gasot? Ay salbag kide. Dahito'y bag ko, 80,000. Anya? Anya, nakita mo ti nagdumaan ti imitation kan original. Amangan no saan mo ba nga mo ti kayat asawan ti imitation? Ha? Imitation means
Saan nga original, maawatam. Ay, unay ka na ya. Agpasikat ka, ng imitation man. Aniya laki din. Mala, manuabugong tigatangam. Ay, kwa. Ay, sana na na. Sana ko naghumatang. Ti awanan bain abakot. Oh, kasi inuman daytan akarurod mo. Dayjay man bakit do na kunamlan o asino. Tapay manin aya. Impakita na ki din jay Louis Vuitton abag na. 80,000 ka no ti pinanggatang na iti dayjay abag. Idinto tada ito'y bag ko ka no. 8 kasutlaang. Ken, agsakitan tinake mo, gaputa, napaiswan ka. Una yan, ayang ngamin bibang. Anya? Nagpasikat ka ngamin. Sigurado, nga original ti paspasikat mo. Anya nga ita, si kalangarod ti pinakitaan ni bakit do na iti original a Louis Vuitton na. Iti tausan ti balor ti bag na. Ngam siya ngay, 8 gasot. Awan sa pa'y makabulan manipod ginatang mo deta bag. Ngam kita man Mo ukisan deta handel na. Nyalaki din aya. Nay, itaman pa nga usaram day tabag mo na pintas bakay. San nga iko bag ti usaram ita? Winutot bag. Wan lakay. Usarak man mo dati kakaiso na nga original abag ko. Anya lakit din aya. 80,000 ti pinanggatang ko iditi daytoy. Nangina, iswasag paminsan ko lang nga usaran. Tapno saan adagos ang madaraal. Ay kuwin na. Mas dawan ni Bibang no makita na day tabakay. Ay Ala. kat, mas daaw latade. Siyak pa ikat ti mas daaw Tamano pa ilang alawas tinapalabas, manipod ginatang natibag na ipaspasikat na kada kami. Ngumang rugi mo na madadaan. Ha? Kasta iya? Wan lakay. Imitation ngamin kan kanayon na nga usaran. Kan kanayon na pa'y abit-bit uray mapanlaang gumatang iti bugong itirsina. Ang siya lakit din aya. Ni, nagpintas mo't day tabag mo ita. Sariya. Ayun, abebang. Nagpintas talaga. Ngam da ito'y kinapintas na, saan nga iso ti kinapintas na di bag nga ipaspasikat mo, saan aya? Inusar ko man, tapno saan mo nga ibaga, akanayon nga eco bag ti bag ko nga may trabaho. Anya? Nakunam ka no kinibakit doon na, awalo kasot lang ti pinanggatang mo iti bag mo. Ay, na yan. Imitation dayjay bebang. Saan nga original, maawatam? Ha? Amom day tibag ko aday toy. Ginatang ko 80,000. Nangina day toy. Ngam never ko anapan imbagbaga iti tattao. Asyak laang ti makabaal agumatang iti kastoy kangina abag. Mare. Ngam si kagim matang iti imitation nga agbalor iti walugasot. Nalabasan ti pa nagsasaom. Ibagampayan asi ka lang ti ada kabaalan na makagahatang. Anya laki din. Kwa. Kitaam day tabag mo. Saan pa'y unay anabayag manipod ginatang mo. Ngambang rugin nga gukis dagiti handal na. Ta, saan ngamin nga original, bebang? Ha? Uray si ka? Kat addamat ti Louis Vuitton abag mo? Oh, yes. Yes and yes again. Apay, sigalaang di addabag na akastoy aya. Ngam sa bari ti bag mo, gabuta saan nga original. Anya? Amom ka di naman ti balor daytoy Louis Vuitton na bag ko, bebang. 80K. 80K ti pananggatan ko iti daytoy. Kumpara iti bag mo awalo gasot, eme. Hay! Ay, nako. Diyak lang ko mairuwar da ito abag ko kat. Ngam,
Ay na, si kantumat nga men. Aday tala, agpaspasika ti amom nga ramidan. Na imbag kumamat no saan mo akat katawaan ti eko bag nga us-usaran mi kini Sarya. Ay, kwa. Iso ano ko nam, ay sika lang di anda kabaila na gumatang iti Louis Vuitton abag. Ay Diyos mayo, ay sos, nagbidot ka, you are mistaken. Mare. Iso ano sumarunon to agpasikat ka, ha? Siguraduam, saan nga imitation, tapno saan ka akatawan iti oray lang nga, hay, anya lagi din ayang amin. Naturod mo, ang arap ni Baklo, ay, saan ang ibagay ti kasta ka ni Bibang, bakay? Ay, wan alakay. Napunuan mo ten, ah? Ay, una yung amin, ti kasi nga ugali na ni Bibang. Kasla sa nga agpampanunot, at pinaros pa tiyo. Saan akasla? Tatalagamot saan nga agpampanunot? Ay, kundi pasika, ang imitation mo, tibag na nga ipapasika na. Wan nga rod. Itatain ruwar mi moten kinibak la dagiti ginginaan abag me. Kitaan mi man wag tultuloy lata ti kasjay nga ugali na. No ipasikat na pailang ti walo gasot a Louis Vuitton na. Nya laki ini na ya. Nya mawatan no nya klase, apa nagpampanunot, tadaking kwa na pa kayo. May bayan nyo latan, oh. Ay, naku. Una yan nga minda dya bebang. Ay, dyan lagpaspasikat ti amo na nga ramidan. Wan nga rod. Sapay naglaing nga agkatawa kan aguyaw no ada makita na nga usar ti kakadwa na asag lalaka. Dahil tangarod ti parikot kan kuana. No, dan makita na, katawaan na. Ngam numet agpasikat ay sos. Diyos mio, imitation mat lang arod. Bay amlatan? Alaman? Kita man usaran na bailaan di bag na Louis Vuitton nga imitation inton bigat. Kat, usara na lata ah. Si Kamot. Di lang kami nagbain, Nagpasikat iti bag na. Ngam saan mat nga original ako na. Ay salbagit de, Kahit, apa yung kasta tila nga managawin. Kas kala naggapu ya bangkag. Kwa nga min lakay. Anya, ibag ang mga rudan Mababainak namin kadagiti katrabaho. Ha? Mababainak. Gapo kadagiti nalpas ngayon sa usawang ko. Imbagbagak asyak laeng tiyadda kabailan na agumatang iti Louis Vuitton abag. Ngam, napabaina anak iti kasta unay. Idi inruarda dagiti bagda ang inginaeng. Anya? Kasta unay ba inti nariknak lakay. Dagiti bagda ket agbalor iti 80,000. Ngam tibag ko ngay paspasikat ko kadakwada. Ket 8 gasot laeng. Dahil sa timaganap mo itinagalas ng ugalim, salbag ka. Adaya nga minti magunod mo, iti kinapalanggwad mo. Ay, nayan. Iti kaano man, awan tinasaya at nga itden di kasta nga ramid mo bebang. Mangibabayin ka lang. Oh, hi. Hello. Itaman pa yasaan ati Louis Vuitton abag mo ti inusar mo ita, ha? Danga? Ha? Ay, kwa. Si kakit di mo. Saan kun nga inusar, tain labak ngamin idi kalman. Ha? Saan anamagaan, iso aday to'y pailaang tote bag ti inusar ko ita. Inlabam? What? Apay, lalabaan ay ati Louis Vuitton? Di ko nam kiti, Napabainan ka lang gapo iti bag ko nga original.
Ha? Oh, nagpatinggamad lang nga rod. Kinapalangguad mo, babae. Anya? Yes, you are very high. Nakangat nga to ti Puruwam. Ay, ita, maamiris mon, asaan anasaya at ti agpalbalastog iti anyaman nga usar. Ta iti kaano man, awan tinasayat nga ibunga na dayta. On mare, naamiris kun. Kinapod nun, mababainak iti kastaunay, gapo itinalpas nga nararamid ko. Permiti babain ko. Ah, ha? Nasayat ka din kasta, Saan ka lang agamiris, adi? No digat agbalbaliw kan. Ta sana nasayat ay tangar aramidam. Anya lagi din ay bebang? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.